Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iye wattu mabarakae degaga ada sitinaja ia makasing ifu ada sangadinna ada asukurukeng marajai lau risese arajanganna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makita angkamo papakita na ringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki maringkalinga angkamu paparingkalinga na ringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makareso angkamu pa awatangang angkamu pa agalakang na ringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki mandre meloki minum yulemo papirasewi andre macan ningi iya angke mutama rilalan na tiga rota. Magani kira-kira narik ko iya na cabu pengallahu subhanahu wa ta'ala iya bawangi onroce de nagan na si jangka na cabu pengallahu subhanahu wa ta'ala iya ko rilalan na tiga rota gangkada de na yulle pirasewi andre macan ningi denelle pasilengangi macan ningi mapaye iya angke mutama rilalan na tiga rota wal iyasu billah de nagaga pada-pada. Namo maiga waramparata, namo maiga duita, namo yulle malimanang andre masulie, namo itamewi restorat kami nam masulie, nariko na cabu ipong Allah subhanahu wa ta'ala. Pirasewi andre macan ningir lal na tiga rota au. Dek na yulle manya-manyamangi bi andre. Dek na yulle manya-manyamangi jamaah yang dimuliakan Allah. Narima kuana narom. Nari ko makanja mo pi ajab kangan na yetu makanja mo pi punsinna aja mutakkalupa syukuru ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Narikong kakikudu mena pada syukuru kiwi papenya mena pengallahu subhanahu wa ta'ala. La azidannakum dena paja na tambayangi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ia namo nariko masakari majepu pacalan pengallahu subhanahu wa ta'ala masar mapipat dia. Sinina toma-toma malabiku
sula surah malabiku ia angkeri masewir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ulan ramalan ritallai ulat tarbiyah ada yasun ulat tarbiyah ulat pendidikan menambah ilmu itambah-tambahi pak disengenge itambah-tambahi pemahamange terutama pengisangan dari agama na pengallahu subhanahu wa ta'ala nasabak makka de pangulut iman tasyafi'i nigi tahu de narasakan ni perina riasangi matun tu pak disengang maka tatajengi ni nyanyi menyemengi adungungan na di atutungan lidona gangkana nabi sallallahu alaihi wasallam malah ada na patu-patukeng ri ummana utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntui pak disengange mapamula rijajata gangka rila laki buruk gangka rila laki buruk artinya apa Pak jamaah yang dimuliakan Allah yang namanya menuntut ilmu tidak mengenal ilmu yang namanya matuntut pak disengan dena kita umru dena kada macoa na iya dena kada malolo na iya dena kada salama engkamu pa umur na weringi pengallahu subhanahu wa ta'ala salama iya toro dena paja ituntuk kisi mata tambewi pangisangata de gaga parilo dua rilalanna akurange turi dena paja itambewi sangadinna parilo doang serikwa mengitambewi pak disengengi Rabbi sidni ilma warzuqni pahma puang tambayanga pak disengang tambayanga pak disengang warzuqni pahma puang pak kidaleri ke apa pahangang dena kada puang Rabbi sidni malan puang tambayanga puang waramparaku dena kada rilalana kurang puang pendri ke pinga pangkaku tapi aga palena tambah yang pak disengaku nasabah magai insyaallah orang yang betul-betul mendapatkan ilmu dengan baik maka insyaallah malumu mana nginalolongan niro malumu nalolonga pangkae malumu nalolonga waramparange hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sulaiman alaihi salam riwayatuna ipapilewi kega mufile pak disengenge kerajaan ya, dan kekayaan ya. Tega na pilih pak disengenge sehingga dengan ilmu wading inalolongan kerajaannya dengan ilmu magampangi nalolongan waramparangi ya kong katau pak mega waramparana na degaga pak disengena masih jai magampang ipak bilik-biling magampang ipak dongo-dongo bahkan dek nisengi paloi waramparan na dek disepake guna madecing waramparan harusna waramparan na wad dipasalamai neki ay waramparan na miwatu mapacalangi ri asri mondrin na pengallahu subhanahu wa ta'ala narima kwana naro maka ega tomatua matu ri asri mondrin na pengallahu subhanahu wa ta'ala terima reni magi na terima reni harusna tamani rilala surga pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala harusna nanya-nyamangi ni mutamewi surga pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala angkamu pi Quran terisi urusu kau urusu ada urusu na sedi urusanna angkamu pa kursi urusu si bawa wijawijanna magai milokilo kega pak milon aja tama surga nakada jolo pak tesegere munda nakada iya anak wiro mana kemakor loki jolo selesaikan loki aja na bawa pak bu jangankan di hari kiamat oko lagi lino wadini mama tinrona la foto mateoa la foto matoa wadini makanja tinrona tomatoae ambo indo si urus sukisidi aga maperkari wijay tolosi kantor polisi malasa si ulun na tomoto pikiri kiwe na maga sinakotu mana ka makoro man narkobay mana ka makoro dalain sebagainya mabui mana koro au maga sene mala persoalan kenapa nasabai di tomoto dek ne jampang pendidikan na anak tak
Apalagi matu kasurumun rino pung Allah subhanahu wa ta'ala mega tomato melo tama suruga igeteng iko anak-anak tama rilar nakapacalan pung Allah ta'ala magai dena perhatikan pendidikan anak ta. Bapak ibu yang dimuliakan Allah rari makwana na roh idi manange loni mei ni jampangi pendidikan anak ta iperhatikan pendidikan anak ta setidaknya angka terlalu pangisangan si mata ipak di bola rilalan na wijayatta na idi manang pada umumnya. Nomor sedi pendidikan akidah. Apa sewangi lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala ipakasingi wito do'na ipasingi wito do'na tie mapasewari pong Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad fuadai Allahu ahad pong Allah subhanahu wa ta'ala puasewa Allahu samad pung Allah subhanahu wa ta'ala unram marilau lam yalid wa lam yulad de naimana de to naimanakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka singi apa sewang ngalori pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 pendidikan ibadah maka singi wi sempajanna anak ta jampangi wi pakasiwenna wijawijata ya insyaallah narik ku makan jamu sempajanna anata insyaallah magampang itu nang kamu tu rerena magai jancinna pung Allah subhanahu wa ta'ala tania ustaz hamka mak janci tania pasong ko celak mak janci niga pale ustaz pung Allah subhanahu wa ta'ala mak janci rilalana aku range aga aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tatongi wi sempajange majapun na itu sempajange napa beleki poli rigo mungkarai nania gau pasi narekong ka tahu melola dani paja boto na de panulek paje boto melola dani paja minu na de panulek paje minum melola dani paja mapangadi na de panulek pajewi se di bawang pakanjati wi sempajata insyaallah mudah-mudahan barakana sempajata na tulungi pung Allah subhanahu wa ta'ala sampai mana di sini ni rogo adurakan narikong katau melo toba melo menga de ni sengi makada tenre mun rumah pamula kerge ki pamula pamula ini pakasi sempajata insyaallah engke kitu napa barakah pengawa subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa apalagi masih kita luar biasa masyaallah ya iko sound sistemnya luar biasa imamna makanja namun melok baca po imata silampa na perruku dito na marigaga kalau mana mana no ibu emundri palima kada ibu ni kasi jerumali mang yorol we ni tala ada ni sa di pana rokok ibu ibu ipoji ko mega warang parata poji ipoji ko mega ulawata poji bu poji ko mega bolata poji bu poji ko mega apalata poji ya poji mah pelan-pelan pirna tu bacaan sinin na tomato malabiku nari makwana naro latini pangulewi ko sampajange nari ko bani pabange Allahu akbar Allahu akbar pajai ini jolo pajai ini jama-jama tak selain ini cinampak asyhadu an la ilaha illallah aja nak kasih iko ibu eko mak bisa panen ni aja na jolo selain ini bisa panen tak ya hayya 'alas salam kematangan malap di wajah selain ini jolo lebih retak hayya 'alal falah pekanyaki ya pendidikan akidah yang kedua pendidikan ibadah kanjai pakasiwianna makanjai batena pala warang parana
makanya batena palawi sekana, makanya batena. Itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pendidikan akhlak ampike do malabbi. Pendidikan akhlak ampike do malabbi. Musti siton raye. Dena coco tahu matandri pangisanganna mariawa pengampina. Ya, ang kamu lalang benenge, ang kamu lalang makanja i pengampina mariawi pangisanganna, tapi de na pada kanjana makanja i pangisanganna makanja toy pengampina lori padana rupa tahu. Apa angka tu tahu matandri pangisanganna de gaga pangadirenna lori padana rupa tahu. Wah iya bahaya mapakwe. Kung katau mapakur modelina matandri pangisanganna matandri wipadisanganna tapi de na makanja pengampena lori padana rupa tahu. Akhirnya to mapakwe modelina alena bawa melo tama suruga na patama mana teranaka. Alena bawa melo coco salamana tawe magai wadi jaji makurang marakku ilalang. Iya mi bawangi otak na si mata naliseriwi nalupewi liseriwi atinna sehingga apa yang dia main dilihatkan Allah maiga pangisanganna makurangi muamalana lori padanna rupa tahu. Angkan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, yeru Nabi Musa alaihi salam makutane yung mana yeru butanya Nabi Musa, Nabi Isa ya. Yeru kalabianna Nabi Isa macam abura narekon katau malasa ibu rewi ko Nabi Isa insyaallah barakana ko Allah taala madisingi ye kon katau buta ibu rewi le jappi ko Nabi Isa makitai ya ye kon katau nakan na panyaki kuli ibu rewi ko Nabi Isa majappai ye mematoro kalabiya iwering Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam ye kon katau mate na ulemo papatuo Nabi Isa elo ule na pangabau subhanahu wa ta'ala. Tapi maka de Nabi Isa alaihi salam si dibawa de ule burewi, si dibawa de ule burena kada Nabi Isa maka de niro man niga na ero ya Nabi Allah maka de iya na tu tau dongo maka de manangka niga na ero ya sa tau dongo ya niga na ero ya sa tau dongo iya na tu tau alena bawa nasa tongang salamana ngitawe alena bawa nasa coco salamana tawe alena bawa melo tuju salamana tawe ye kon katau mapakor modele na pa ikon kaung ko rilalna musigite mapakor modele na alena bawa coco salamana tawe alena bawa tongang salamana tawe alena bawa tuju salamana tawe tau malase itu degaga na pak burana namole jappi mak derumpu pak jappi de tonu lele namo Nabi Isa de tonu lele jappi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narima kuana naro di bulan suci Ramadan loni Mei pancaji bulan Ramalan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yon rei mak guru ye biasa ko seliwana bulan Ramalan makutuki maring kalinga carama biasa tak kica misi minggu rilalan na bulan Ramalan alhamdulillah tak bi kedua kisiwani pura masam pajang mengaribi pura masam pajang isya si bawa pura masam pajang subuh ya ye biasa ko seliwan na bulan Ramalan makutu mangaji loni me kwe ye rodeni sanga agurune kwe ye ko denu le baca sendi gesona seso si tanga gesona ye ko denu le baca si tanga geso dua lampa na si tanga nari ko denu le baca dua lampa si tanga si lampa na nari ko denu le baca si lampa se dina halamang nari ko denu le baca se di halamang se dina ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ya kasih di ayat. Berarti 30 sun alhamdulillah 30 ni ayat angkana tapi kanjakna iko ibaca mega. Sedia ayat itu nulai baca, sedina hurupu, ya sedina hurupu. Mana kasih di hurupu ustaz, napaki milo mak guru, dena marigaga. Labira moi, naca ceweki apota,
na cacaweki anata, na cacaweki bali bolata, na cacaweki sekamputta, na sabak maluppu mani, macoa mani napaki melo mak guru mengaji daripada matu ko sirmondrin na pung Allah Subhanahu wa taala, na callaki malaikat na pung Allah Subhanahu wa taala, na sabak di nang kana baca-baca na itimpa-timpa ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala. Alif rasik na a, ba rasik na ba, ta rasik na ta, sa rasik na sa, jim rasik na ja, waw rasik na wa, sim masak du rasik na sa, wasa, la amal lep rasik na la, wasala, midda pandemu, wassalamu. Ye ko na santri ko pak tapa mario ero papa itu beli cepat na sale wae rede pamelu disur ta dua rasik netang ta dua rewa neting ta dua depan netung tang tintung nah apalah ibu munde. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan kita semua ini kita menyadari betapa pentingnya yang namanya pendidikan agama Islam. Dapat tami anak tarilana pesantren insyaallah yaitu matu tu pasalamaki, yaitu matu tu melodongaki, yaitu matu tu getengi mutamar ila surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kapan dek ne jagai yero wat dijaji tu matu tu getengi mutamar ila rana kapacalan pung Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tak dampangi kak maraja, narik ko maraja lah ada isak daku. Makan jam itu mina pak. Yang kedua tak dampangi kak maraja, narik ko macepalak dekat batiku magasan ma bicara sehingga wad dijaji de engka dene tikang ya ko melo ki memang mingkelingi pemang tabukai HP ta. Karena anak-anak tabuka HP ta. Tasapai ko buka YouTube, tasapai makalipu. Ya, alingi mapakwe. Aja nama kue bikin sakit hati. Sini na tomato malabiku sulasur malabiku yang kiri masih pun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.